Lovely Canlas, Yula Canlas, Denise Marion Chua, Yoli Pineda, Rodolfo Pineda, Lilia Nanay Pineda, Rosel Pineda, Christian John Libu, Sarah Lynn Passion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Estrella Ocampo, Vince May Ali Katakutan, Ilim Katakutan, Edith and Yudo Yoshida, Eric and Yuna Laksamana, Jai Roseng, Alet and Arnold Dunca, Roxanne De Leon, Basilia Kostowski, Nicolaus Kostowski, Christopher Garay, Abigail Ana Garay, Garay and Ambas family, Justin Daniel Lunag, Jonel Manabat, Cherry Flores, Ardel Janel Rivera, Basilio family, Tan family, Sigua family, Tayago family, Raymond Arcilia and family, Elena Bacal and family, Remy and Arsenia Bacal, Salazar family, Aurora Dunca and family, Bobby Cortez and family, Milagros Chamson and family, Roel Dizon and family, Priscilla Manalo, Laura Dirit. Para kay Malwang Kapaldanan ng Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Elida, Leonardo Malik, Shirley Navarro, Emmanuel Bernardo, Daniel Bernardo, Cynthia Bernardo, Marlene Alfonso, Venancio Adan, Rosel Pascual, Lori Taberdo, Marivic Santos, Lilia Tan, Tom Tunggol, Abel Tanueco, Jessica Kapati, Joanna Malbag, Corazon Rea, Aileen Parungaw, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Erin Chamson, Adelfa Angeles, Reynaldo Baguio. Maribeth Vargas, Evangeline Manaloto, Selina Liwanag, Donaldo, Liliatan, Amelia Pineda, Abel Tanhueco, Amelita Mercado, Hugo Hendrix Portalisa. Safe travel na pong Darwin Pelia, Jen Lynn Lucas. Pangatitala po ding Kaladwa dari Diosdado Chua, Abelino Chua, Gaspara Chua, Adelina Flores, Conrado Flores, Yolanda Adan, Eva Asahar, Eduardo Navarro, Conrado Flores, Ezequiel Cueva, Eduardo Cabrera, Edu Vigues Mo, Vicky Manalili, Ramon Ricaport, Junior and Senior, Jesus Ricaport, Purificación Ricaport, Jose Candelario, Jose Adelin Ricaport, Monseñor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Armando Mercado, Geraldo Mangiliman, Romeo Caringal Agueda, Maximo Leti Lotibo, Lucia Din, Lucia David, Flora Mercene, Josendo de las Alas, Gregorio Hernandez, Roel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, René Aguirre, Loreto Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis M. Pitang Narciso, Alberto Pasion, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutok, Patrick Jonas de Guzman, Neil Joseph Manalang, Edgardo Manalang, Dominador Polea Sr., Alejandro and Lucila Tintin, A.D. Pitman, Vicente, Rene, and Crescencia Sarmiento, Regidor Dalina, Ernesto Dalina, Benjamin Dalina, Elpidio Dalina, Maria Dalina, Arturo Francisco, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Ernesto and Aurea Punsalan, Edita Punsalan, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Danueco, Angel and Ines Danueco, Benjamin Francisco, Paul Dunca, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Norlita David Wazon, Luela Castro, Demetrio, Maria Noel Mercado, Honoros Sarmiento Death Anniversary,
Saturnino Carmelino Eusebio Alianigue, Maria Bolos Torno, Luis Torno, Rolando Garcia, Roberto Sangkay, Dante Sanchez, Melanio Garcia, Daco Pangilinan, Belen Helano Pangilinan, Alfonso Sia, Tomas de Guzman, Patrocinio Garcia, Lucia de Guzman, Ramon Ocampo Jr., Cristina Alexius, Claro, Herminia Mader, Nenita Taculod, Felipe Ladaran, Arsenio Bacal, Isidra Ladaran, Reynald Dadula, Erlinda Cordel, Crisanta Isatam, Leoncia Banal, Trinidad Endoso, Minerva David, Tuldo Masangkay, Leoncia Banal, Marciano Dizon, Leonida Dizon, Shirley Dizon, Mateo Dizon, Michael Ginto, Loterio Dizon, Angelo Lopez Jr., Hernani Carillo, Lydia, Serapion Lasatin, Ana Bulena Lasatin, Guillermo Lasatin, Bobet Soledad, Jelly Soledad, Marlo Soledad, Ofelia de Vera Hipolito, Antonio Diaz Acuña, Rebecca Tanhueco, Fernando Muldong, Belia Tanglao, Beatrice Muldong, Carlito Cruz, Dominador Muldong, Pablo Tan, Ernesto Muldong, Vicente Maria, Caruto Garcia, Ireneo Juanita, Lucia Garcia, Rodolfo Yu Garcia, Bernardina Villanueva, Teresito Villanueva, Amado Natad Sr., Pablo Garcia, Pedro Garcia, Gina Manalese, Francisco Manalese, Lucia Manalese, Abner James Manalese, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, at ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulo ng Ginoo. Magmisatamo po Reverend Father Rafael P. de la Cruz. Masaya, en ako malpuling tanangay. Ulis ako minutula, ulis akay masaya, en ako malpuling tanangay. Asisa ka kayo, masaya, en ako malpuling tanangay. Ulis ako minutula, ulis akay masaya, en ako malpuling tanangay. Dahil kong masaya sa lugar niya kinitutula. Ulis ako minutula, ulis akay masaya, en ako malpuling tanangay. Ulis ako minutula, ulis akay masaya, en ako malpuling tanangay. Ulis ako minutula, ulis akay masaya, en ako malpuling
kayong masaya, and ako malungkot muling nangyayari. Isa ko pinagtulak, isa kayong masaya, and ako malungkot muling nangyayari. Magsaya kayo, galing at sukin tulad ng puso. Isa kong pinagtulak, isa kayong masaya, and ako malungkot muling nangyayari. Malugod ay pa makatipong keketi, king lagyo ng Jesus, anak mo, linita. Panulan mi, ing atika naman, keti busal mi. Adon mi kaya ka, minsanan me, iting korona. Pag nakakaya kami, king lugod mo, susulong, alang patanat, alang kapupusan, wa kaluguran mo keng emunano, inyabi-nyame kaya kami, ing kalam ning kaya kang anak, Jesus sa ginumi. Sopan mo keng misadya, karing kekeng puso, man matampamiyang apagmusyan, ing kayang panyatang kingaldonan ning Pasko. Samantalang sinjan milar eting kandila, sopan mo keng ganaka, king Kristo, ing bukod sulu, makapawi, king danumdum na ning yato, panigapuming apapanatil miya sana, ing sala na, karing pusumi, kapmilataning, pamaging makasadyaming lugod keka, karing kaparaming tao. Ulis ako pinagtulak, ulis ang kayong masaya, and ako malungkot muling nangyayari. Ulis ako pinagtulak, ulis ang kayong masaya, and ako malungkot muling nangyayari. King lagining pa, pang anak, pang Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka, antimorin. kapatid ng Ginoo, chuta mangini keng umuna ng galdo na ning Adviento. Anyapin sinalina kong kalame ubi. Wala nyo, isip-isip ko na the color of the church is purple. Alam yun eh. Advent, maka-purple. Lent, maka-purple kami. Kalame ubi, ubi color. Alam mo ito, potang kareng masakit, yung sulod mi, color yan naman ubi. Ing, ano pa, potang papakumpisal kami, color yan naman ubi. Nyapin na dakalya po. Alam niyo bakit? Kasi rin ang sabihan ng ubi color is pamagsadya, pamagpenitensya. Rin ang sabihan, pamagbayo. O yan, Kanya pinagkakaon tangin ing Adviento, literally rin ang sabihan, pamagdatang na ning Ginoo. And ing panyatang na pagsadyan tamo. O nga duwa lang pamagtatang itang minuna, ing Christmas. Ing kadwa ng panyatang. Wari datang yung pasibayo. Anyapin na magsadya tamo. Magsadya tamo. Kareni nga doong pamagtatang, diyan gaganakan tayo kayang birthday, pagsadyan tayo. Diyan ganakan tamo itang pamagtatang ng pasibayo, magsadya tamo. Kapatid, di mo ang pamagsadya tamo, kaniting baralamisa, siyang talapare maging kasalanan tamo, manyatang patawad. Yakas tam, yagnanagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos ang mayubayan tutuo, at kaya kay kapatid, uli ni kasala kong dina, king isip, aman, at tapat, aniyalawang kakulangan. Uli nita, ipa nagpupuko, kan Santa Mariang Kapilan Ma'am Birhen, karin sa blang anghel ang Pon Santo, at kaya kay kapatid, ingi panalangin niyo po, king Diyos, aginutang. King Diyos, sa may pahin dito pakaluluwa na katamad, king pangapataw, daring kasalanan tao, medala na kataas sana, king biye alangangga. Amen.
manalain tam. Ay pangatsubanwa, pagimputanda ring puso mi, ing pali ning kakang lugod, o padulupanda ring kaisipan mi, ing sala ning kakang amano. Palablaban mo, ing kao mi, kang Kristong kakaming talabagligtas, ipagulub mo, ing sikanan sumulong king lugod, paring munag ning kayang panyatang das nanakeng magsaya arapana, at matulang tatanggap king sala ning kayang katutuan. Tinganadon mi king lagyo ng ning Ginong Jesus. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Oy ni inganinag tungkol king Juda at Jerusalem, abinye na ning Diyos kang Isayas ay anak ng Amos. Karingaldo daratang, ing bundok at tatalakaraning templo, ya ing pekamatas dili karing bundok, matas saye palak karing sablang bundok-bundukan. Dakalang bansa ring kaya lumapit at ding karelang memalen sa biyanda. Tara, mukyatamo king bundok ning Gino, king templo ning Diyos ng Jacob. Bang ituro na katamo nung nanuing buri ng parapat kaya katamo. Bang kanita, lumakad tamo king dalan akeyang pinili. Uling ing tuturo na ning Gino, manibatan Jerusalem, manibat king Sion, mutos siya para karing tawong pinili na. Lutasana ing era pamikakaintindi ring mga ragula bansa, pandendoring espadara, bang maging sarulla, at ding karelang tandos, bang maging layitla. E nalalumual makigera ring bansa, ni ena magsadya para king labanan. Inya, ikayong lahi ng Jacob. Munta kayo keni at lumakad tamo, king sala ababyenen na ning Gino kaya katamo. Ingamano ning Gino. Salamat kin Diyos. Besaya ko inyang sinabirakan ako, tara, muntata mo king balena ning Gino, at ngini at yutana makatalakad kilov ning pasbol ning Jerusalem. Iting Jerusalem, kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalari na, karin papunta na rin dayi ng Israel. Baan pasalamat king Gino, anti mo ing inutos na karin dingari ning Israel, magluklukan la baan mo kum karing karelang sasakupan.
Ipanalangin niya ing kayapayan king Jerusalem king Ginu. Minawala sana karetang malugod keka, ing kapayapan manatili sana kilob na ning pader mo, at masanting kabiyayan, kilob na ring kekang palasyo. Alang-alang ka rin kamag-anak at kakalaguran ko, keka Jerusalem, sabihan ko, ing kapayapan manatili keka, king uli na ning templo na ning ginong keka tamong Diyos, penalangin ko, ing kekang kasaplalan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, baliw king miras na ing oras, migising na kong ngini, ing kaligtasan tamo, mas malapit ngini kesa kanitang magmula tamong salpantaya. Ing bengi alos linipas ne, at tutuneng malapit sumlag ingaldo. Painggulutan tanay, impamanyapat ka rin sa dapat ning karalumduman, at damputan tanala ring sandata, at lagi tana king masala bang marap king labanan. Mibebiyata sanang makayagpang king karampatan, anting tao king masala, na mapaglalo king katakawan at pamaglasing. Na darapat king nanamang kanawangan ala ng kagaspangan augali. Na may pate-pate at may papangarilya. Bustan niyo Yesu Kristo aginuta mo yung maging kalasagyo. Iyon sa isipan imunyadalan king pamanusik karing marok ning pamitan ning kekong katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ipakit mo kaya kani, o Ginoo ing lugod mong ekukubas, sa kon mo kaya at iligtas. Ang Ginoo natili kayo, At keka ang masa king may babalita agpangkang sa Mateo. Tigaya keka, o Ginoo. Nga ng Jesus karing kayang alagad. Ing panyatang na, ning anak nin tao kalupan niya naman.
milyari, king panahon ng Noe, kanitang panahon, bayo dinatang ingalbog, mamanganlat, miminong, ting tao, ting lalaki at babae, makiyasawala ang kaking mismong aldo, linubya, king daung Noe, at erabalu, ing milyari, ang kaking dinatang ingalbog, at tiki nalangan ng albog. Makayan mo naman, ing malyari po ang datang na ing anak na yung tao, ing panahon na ito, karing adwa ka tao, at suking marangle, ing metong mayakwaya, karing kadwa mitagan niya, karing adwang babaeng gigiling trigo, ing metong mayakwaya, at ing kadwa mitagan niya. Mingat kayo, huli na nita, huli ngayon balo, nung nanong aldo, ing panyatang na, ning kakatamong Ginoo. Dapat tandaan nyo ini, nung ing metong mi bale-bale, balo na, nung nanong oras, ning bengi karinya datang, ing mapanako, pilming eya matutod, at ene paboren, makapanlug, king kayang pibale-bale. Inya, ikayuman, makanyang kayong sukat, makasadyang parati, kuling datang niya, ing anak ning tao, king oras, pananayan datang. Kapadaring may babalitan, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kera, O Kristo. Kamala na kapadaring ginutayan sa Kristo. Sinabi ko na din, nadwalang panyatang na ning Ginoo. Ang ebanghelyo tamong yan yung tinibid na itang kadwang panyatang na. Dapat at niyang sabihin ng Ginoo at the end of the Gospel of Saint Matthew, I will always be with you till the end of time. Kaya be tayo. Makanya yun, datang. Kaya be. O yan, Ingaus mi kanita, at yun na yung Ginoo, pero yung kaganapan ng panyatang, wapin itang kaduwa ng panyatang. Kasi sabihan na, I'm with you till the end of time. Tandaan nyo yun umeko kong mabilagayato, panarali mayo balita, binyagan nyo lang, kilagining pa, ng Espiritu Santo. And remember, I will always be with you till the end of time. Makanyang may apupos yung Ebanghelyo pangkang San Mateo. So, di natang na Pasko, katong panyatang, yung Ebanghelyo tamong yan, o itang yan at subusal tam. Wari, yapin makatipon tamong yan, kati, uling balo tamong, at suya yung Ginoo. Kaya betaya, mga tingaduwa, lumititipo na at suku busal yu. Lula pong bayo tamong taketang lumbage, presensya ng Ginoo, balo tam na. Sabihan ko na, kaya kaya nga mano, kaya Eucharistia, ang po, kaya katamo. Yan pong at ko King Dolores as parish priest. Ita pong mag-organumi ka rin, mag-aral ya UP, Conservatory of Music. Bigta kalapin, kinagawa yung music. Salutore niya king sense ko kaya kinagawa yung music. Pagsistide. Kabiyasan mong tao, kinagawa kang music, nakaikot ng ke. O sisisi ka kayang kingwa mong course. Ali, yung palang music ka rin yung genius, Nanaw ako, Jawi, pagkarot ko. Wow. Di Beethoven, Datang composer, classical, genius la rin, Isipan mong 16th century, titik-tik tala pa ngayon, Makagawa mo kayan, genius la, Ting sasabi kanita na alalang balo tungkol kayong music. O ba't netang banda ako, may garal UP ako. May garal 1 year lang mo, kaya may maglakola. Bakit? Dagyo yung pa mag-aral.
Tigtig ka karetang piyesang classical, masake. Mag-aaral ka pa. O na yung inipin Nang misan may imbita ko, King UP. Atin lang opera. Mig-present lang opera ng UP Conservatory of Music. Di kayabe kung manalbe, di rayang kayabyab. Professor keng music ka rin. Balyo na ng opera. Taratang, itang baka yan ang style na. Aliwabo, maka-French pa French. Niya ka buding English. French. Kung naintin niya ng opera, in language pang gagamitan the French. Kaya rin na ng opera, itang presentation, anang Joyce Timbul, Father, mig-enjoy ka. Mig-enjoy kung metod-tud ako along oras. Salamat ako kanya. Makayarkong kami ka matutod kanita. Di kayo ko matutod. Bala mo itang menalbena ako naman balay. Itang balay, itang mayan. King Cultural Center. Yan, ado akong oras matutod mo naman. Ninong ating diferensya? Ako. Aluwa naman itang opera. Di rayang kayab yun pin, manalbelang makayan, mga paluwala kaya santing. Halos gumagala kaya ngakakit da. Ako naman. Yung ating diferensya ako. At tune ka rin, pero ako yung ala ka rin. Absent ko. Physically at ka rin, pero absent siya yung katawan ko. Yung kung kaisipan na po yung may bilog ng pangataw. Katawan niya nga ka rin. May nga rin mong makanyan. At tune yung ginukya katamo, pero you might be alata mo, king sarili tamo. The presence of the Lord is with us, and we might be not present to the Lord. Waiting sabihan ng San Agustin, Balo ko, bayan may converti, at yun na yung ginuha na, pero ako wala ko king ginuha na. Mapalyari ito. Mapalyari nga tsuko ken sisimba. Pero yung katawa, tabalo, yung isip yun po somewhere yun. Po tsuking SM. Wow. Di nga nakarin yan, Yung mumunad lang salita rin nga na kaya magsalita. SM. Mami SM. So, lulang mode of presence na ning Ginoo. Mumuna, of course, is the Word of God. Anyapin, bayo kaya basa ng Ebanghelyo, may sensu because God is present in His words. Anyapin ni St. Ignatius of Loyola, yung founder rin Jesuit. Niyang may bombaya, may siraya tude, bitis, maka-hospitalya. Alay pa kayong Diyos kanita. Yung Diyos at tune kaya, pero alaying sarili lang kayong Diyos. Ikit na yung Bible. At yung lele na. Nakaibiglat na. Abasa na. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Nakabasa na ito. Big bayo ya. God. At ka rin. The presence of the Lord at ka rin. May converti yan. Big bayo yan. From a soldier, he became a soldier of Christ. So, the presence of the Lord in His words. Kaya second part na ning misa, the presence of the Lord in the Eucharist. Anyapin pa na yung mayon senso yung altar. Because of the presence of God in the form of bread and wine. Dakalyan diling altar May senso nung pagmasdan niya na. Umbisa pa mo. Operatory. Denganak Kenny, potang mag-serve, potang consecration. May bugna akong manguko Bakit? Katmanda akong insenso. Pasalamat ko, makamas ko nung aling manguko ko. Uling sensitive ko kayang asuka. Because of the presence of God in the Eucharist.
At inyang timid. Ito. Anang San Agustin, when we eat the bread in the form, in the Eucharist, in the form of bread, in the presence of the Lord, malasoya. Ding malalaso, ing sarilita mo, dapat sana yung malaso yung sarilita mo at tunggal dito, akawangis tayo Kristo. Ito po yung pangayliwanag kay ordinary bread. Yung ordinary bread, malasoya and becomes a part of us, maging energy. Itamo, when we receive the sacrament, the Eucharist, sana, itamo yung malaso. Aluway yung Ginoo. He must increase and I must decrease. Yan. Anyapin ng kahit itang kakakita tao, amo, tunay ang Kristiyano ito. Bakit? Makakiday Kristo kaya. Yung kayang panugali. Aliwana yung mabibiye kaya, yung sarili na pa naman ni Kristo yung mabibiye. King kayang biye. Yung pangatlo, the presence of the Lord in us. Anyapin itang mag-serve. Insensuan na kayo eh. Insensuan na ako, the presence of God in me and the presence of God in all of you. Yapin ka niyan. Sinimba kami kayong Coptic Church. Kaya kayong kapatid ko, King Holy Land. Akit kaya ka rin ang Coptic Church, kaya tayong Holy Sepulchre. Pata pong magmisa la rin kayong Coptic Church. Burin sabihan, retang minunang Kristiyano. Ing insenso da po, aliwang klase. Ikayungan, balang metong. Bao. Yapin mayari ang misa, adong oras. Ing metong oras, pamag insenso. Inakit na kang, nung pagkapusan tayo, tala, ing mag-insenso mo, puntalaan ako ang tunggal-tunggal. At yung pang magbel eh. Kabang insensohan na kayo, ting magbel. Tunggal-tunggal. Kapilang tamayari, bukas na. O yan, ha? The presence of God in them. Maka-emphasis siya po ito. Kaya kaya ng liturgy. At yung Ginoo, busal tamo. O neng, at tamo kaya king Ginoo. Presenta mo kaya king Ginoo at kaya katamo. O ito po. Ini marahil yung kaya katamong reflection ni Galdoity. Wow! At yun na yung Ginoo, but itamo yung alaking Ginoo. Nyapin, kailangan maging sensitive tamo kaya kayang presensya busal tamo. Hindi mo itong burin sabihin ng Adviento, pamagtatang na ng Ginoo. Actually, at yun itamo yung epadinatang. Nung malyari mo, itamo yung datang. Pang akilakos tayong akilala yung Ginoo, kaya kayang amano, kayang banal, Eucharistia, po ka rin sakramento, ang po ang lakas tayo sana akilala yung Ginoo, kaya rin kaparatan tao. Wakas ang kaya po ini, kitang istorya ng apong Seto. Misa na akot nan miya. Among Seto, o ba't potang pakisabihan nyo kami, bala mo itang respeto na kaya ka. Diyan anak ka po. You can sense that na imbalang metong kaya maulaga. Taken for granted. May mag-aaral ka, oli. Anak ka, o matuwa ka. Pari ka, oli. Basta gustong kasabi na ka, maulaga ka. Kitang-kita eh. Baling pekibad na ka na ako. Because I always see the presence of God in you and in others, sana. May pakarot ko. Ha? Ako? Wow. Wari maniwala tamo the presence of the Lord in all of us. Uneng, etamo akakitita na. Kailangan maging sensitive tamo. Tamongan. Kayong presence of the Lord in each one of us. At yung Ginoo, pero itamo yung ala. Na sana maging sensitive tamo naman ng presence of the Lord agyang
no karentamo, agyang kaninong tao. Maning panalangin tamo, keng mumunang Domingo na ning Adviento. Balo tamo at yung ginu, itamo sana kayabi tayong ginu. Sensitive tamo keng kayang presensya. O talakad ko po yan eh. Pasyag tamo, ikakatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Kin Diyos, ikpang mayubayan tuto. Ginalang kimbanwat yato at kang Heso Kristong anak ng buktong aginuta mo. Pengag di upayan ng banal Espiritu, ni Bayt ka Santa Mariang Birhen, linasa lalong upayang Poncio Pilato, ni pa ako king krus, mete at mikot-kut, tinipaya king mete, king gatlong aldo, sinubiyang medye, pepeta sa banwa, makaluklukwanan ng Diyos, ikpang mayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bano kong ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, kimpang samak din santo, kimpang pataw da rin kasalanan, kimpang subirang meding mete, at kimbie alangangga. Amen. Paratita sana ng ating kamalayan, king aus ng Jesus sa ginutamo, parating makagising para king panyatang na, king Santa Iglesia at king kasalukuyan ayato, at king mitmong kapanaligan, na tamong sumabi, ginu ning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para king Santa Iglesia, at din kayang pamuntok, pan ayagyagda ing komunidad Kristiyana, king matatag at mong tibe kapanayan, ang makatalakad, mas masampat ayato. Manalangin taking Ginoo. Gino ning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing hanggang Iglesyang Kristiyana, ban makibat laking panayan ning Diyos at ipasyagda karing amano at dapat ting mensahe ng lugod at kasuywan ning Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para king yato anong nuta mi bibye, banding sabla, misan metong lang magobra para king pangatok ng naninggera at pamikap kamwa, pamika sa pasakit at kayalan ustisya at magdulap lang kapayapan, katimawan at katuliran. Manalangin taking Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing kalulu at karing daralan kasakitan, ban kapamilatan tamo, Kristo datang yang dumalo karela at mamatula karing masakit, sumaup karing danupan, mitibawa karing ipagkaitan kalayan at midalaking maya pabalita karing sikwil ning lipunan. Manalangin taking Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para kaya katamong ang atyong nginiketi, ban itamo kabut matula, king sarili nune manatiling magdulap kang Kristo, at king kayang sala, kapamilatanan ning pamibayo ka rin kay katang sarili, at pamibiyebye para ka rin makapaligid kay katamo. Manalangin taking Ginoo. Ginuning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ngayon iduan tamo ang sarilitang kabagnasan. Ginoong Yesu Kristo, balumong emia agyong italakad ing met nga bayang yato, a era ka kayabe, mameka at manatili siping mi king kekeng pamaglakbe, ipakit meke kami indalan at italakad kayabe mi, iting bayang yato, pan manatili keng pareho keka nginit kapilan paman. Amen.
Alaping kekang lubot, maging natining kekang tula, maging kekang katawan mo, Manalahin ta, maning kakot kaya kayong daon na matanggap na sa harapan ng Diyos, sigpang may payan tutu. Tanggapan niya sa aning Gino, tindahong karinggamat mo, king igapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O ikapaming miglalang, iba't king sablang pigkalub mo kaya kami, daraan may ting tinape at alak. Samantalang suyuan na ko ang heni, nangapan mo reting kekengain at itabayanan mo, kami kapamilatanan ng pangako mong biye alanganga. Tinganadon mi, kapamilatanan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman natili kaya kayo, At kera ang yat timurin, nayari ang pusiyo. makayat na no king Gino. Salamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matuli din pasalamatan na kaparati ng karino ikpa Diyos king alangang alabos may paya kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Nyamik pa kumabayang may kisawat busalmi anting tao ti paranay itang binalak mo kanita pang minuno. Piklat niya para kaya kami indalan pa inturo king kaligtasan. Ngayon pananayin niyo tanggal dopo at ang Kristo ang ginumi. Magbalik ang pasibayo kami rin kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami yasana, iting kaligtasan na benga ako na, ang ngeni pananayin mi king mit mong kasalpantayanan. Ulinita, ang beta ring sablang koro ring angyel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya, layan makyabel ang tuknang babiya kapuri ang keka, at ngaming kakanta, Kami banaloy pa'y kayong panibataning sablang kabanalan, nulnita pagparalang pumi. Pabalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. May daong kusalu king pamilas at kamatayan king wana yung tinapit, pe pasalamat siya keka, piraso na, pinyane kareng kayan disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikaingan at kananye, iting kanakong katawan na midaon para kaya kayo. Makay mo naman kay beting apunan, ang kingwa na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kekod, binyan na yung kalis, karang kayan disipul at nga na, tanggapan niya iti, kaingan minum kokan iti, ting kalis ni kanakong daya, yung daya ni bayo at alang hanggang tipan, ang niibubu para kekayot para karing sa blantao bang keta, ipatawaran la rin kasalanan, at tanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning Kasalpantayanan. Ing
Yang ini kanakan mi ay paing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak madaran mi keka. Ting tinapi na ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang. Talakadaharapan mo ban sumuyo keka. Pakmabaming pagamuam kaming ansanang misulusulo. Yung katawan at daing Kristo, hindi po na kaming ating metong na Espiritu Santo. Kanakan mi ay paing sa iglesia mong makalaganap kay meto yato. Kami ganap yung kilugod, kami ni kaming Papa Francisco, kay kaming Arsobispo Florentino, ading sablang pari. Nganakan mula naman, ni kapatid may papainawan at mananayin subling miye, isa palang mayangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, at gaan mo keng karapat dapat yung magkamit, yung biye lang hangga, makayabin mo na Virgen Maria ay dunin Diyos, San Jose, ding Apostol, ring sa blamong santo at tinupad, king malmong kaburian kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatanang Kristo kami na at kay pang may payan tutugago ni Maral Espiritu, puriyan dakat parangalan, ng manggaman, king alanganga, manalangin tangan kay Diyos ay pata mo karing amanong tiro na mismo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginong, king sablang marok, at maligad mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasapan, king kakang pakalulo, rati king mikabos, king kasananan, na maligtas, king sablang kaligaligan, kapang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo namin, karing kang apostol, yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo, masa babalik na yung kaya kaming kasananan, no nalawan mo yung kasalpantayan, yung kaya kayong iglesia, pamayapan mo, ang pambilugan at pangking kaburiyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga, Amen. yung kapayapan, yung ginamanatili sa kapilan mang kaya kayo. At keka, antimorin. Kapatid, pakitangin, may kakanmetong tamong, king kapayapan, kaya kongan,
Aling kordero in Diyos, similoko king kasalanan niya, tumapala daring mayaos, king apuanan aning kordero. Gino, emo matampang tanggap kera, dapat iagas niya ing amano mo, umayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual o pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may gitin sa blambagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapat, kaulan ning tinandit, era atanggap kin sakramento, umiya ka mo man espiritual kiyanin puso ko. Kakaulanda ka, bala mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, yung sarili ko kera. Emo sana'y paintulot kapilan man, imigawani ko kera. Amen. Manalain tam. Igpa mananasanang iting pamakinabang. Turo na kayang lugod, king kayarian banwa, king kayang pangako at kapanayan ang tabayanan na kayasana, king kayang dalan kay tiging yato,
Tiadwan mi, kamamilatan ang Kristo ang ginumi. Amen. Yung ginuman at iliya ke kayo. At keka ang timurin. Bensinana ka ng Diyos na may pahin tutu, ingig pa anak, at ang Espiritu Santo, Amen. pataring misa mi daw na may taking kapayapan at lugod na rin ginutang Yesu Kristo. Salamat kin Diyos. Mga peldo po kayo. Maya paawak po among. Kulkot ang bakal niya, bundok-bundok ang patagal na, at isablang taong wakit na, kingling-dayaning Ginoo. Parang kulkot ang bakal niya, bundok-bundok ang patagal na, at isablang taong wakit na, kingling-dayaning Ginoo. Hindi wala kukulisap na, isadya yung dalaligid.